У Беларускім саюзе жанчын упэўнены, жыхаркі нашай краіны таленавітыя ў розных амплуа. Гэта і добрыя маці, і мудрыя кіраўнікі, і дбайныя працаўніцы гаспадарак. Ужо традыцыйны конкурс «Жанчына года» раскрывае розныя таленты прыгожай паловы чалавецтва. Наши белорусские женщины, самое главное, что я хочу сказать, это те женщины, где в любой сфере, в любом направлении они всегда себя реализуют. И наш конкурс еще раз это подтверждает. Сёлета ўдзел у конкурсе «Жанчына года» ўзялі 33 прадстаўніцы з розных куткоў Брэсцкай вобласці. 16 сталі пераможцамі ў 5 намінацыях: мацярынская слава, паспяховы кіраўнік, гаспадыня вёскі, духоўнасць і культура і актыўная жыццёвая пазіцыя. Я подала заявку в номинацию «Активная жизненная позиция» на лучшего руководителя городской организации. Я уверена в своем успехе, потому что Пинская городская организация очень мощная, очень активная. И в этом году мы реализуем очень значимый крупный проект в год Малой Родины «Имена славных женщин в истории города Пинска». Я представлена у номинации «За духовное адраджэнне». Меня представили в этой номинации, потому что я автор книг по Первой сусветной войне, по Великой Отчинной войне. И в Огуле, у Баранецком районе, як бы з'являюся, краязнаўцам. Вот я написала такой стих. Лечить людей огромная работа, но душу вылечить сложнее. Нужна любовь, старание, забота и доброта, которая важнее. Самыя шчырыя і цёплыя віншаванні удзельніцы мерапрыемства атрымалі ад мужчын, прадстаўнікоў выканаўчай улады, дэпутацкага корпуса культуры. На думку моцнай паловы, жанчыны займаюць пачэснае месца ў развіцці грамадства. Женщины-руководители, и как женщины-депутаты, и как женщины-политики, и, конечно же, как женщины-матери, как женщины-красавицы, которые берегут свой семейный очаг и в первую очередь воспитывают детей. Поэтому всех поздравляю с наступающим праздником. Уладальніцы першых месцаў у кожнай намінацыі прадставіць Брэсцкую вобласць у рэспубліканскім конкурсе «Жанчына года». Вераніка Якавец, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».